Apa gue mau doal? Ngoret. Lagi ngurit? Iya. Ngoret. Anak Gen Z sedang belajar ngoret. Nih, dia mau ngoret di dekat zucchini nih ya. Zucchininya sudah mau besar nih. Mudah-mudahan nanti berbuah bagus. Zucchini ini sejenis kayak labu, njuk tahu aja nah. Njuk tahu, kidang zucchini tahu, kidang tahu nih Jepang. Jadi agak kejung jadi kayak timun ya, njuk timun ya, do ya. Iya. Pandai nih ku nguwit. Pandai. Belajar ya. Yo. Aja sora aja niku. Niku mak ngedok sabit, jadi diambuk-ambuk gawah. Ayo, diambuk, diangkat. Diambuk. Nah, kono dikumpul ko ya. Yo. Ya, yo. Jadi rani minggu ram begegai di kebun ya, kudan ya. Kalau zucchini ini aja api kalau ini subur. Jak pitu bibit ingkah telu. Aduh.